स' नोंथांमोनानो बुंदो दाना सोर बहर होनो दे सोर बहर होगोन जेनेबा थासारिखौ बयबो बुजियो दिनै मानसिफ्रा रावबो जाम्बा नंला नङा होमबा बे बाथ्राखौ बुंदों जे थासारिखौ बुजियो सोरबाया बिसोरखौ सापर्ट खालामदों एलायन्सआव गेलेदों बिथांमोना देरहानांगौनि खुनु स्क'पआनो गैया दिनैसिम खुनु मोनसे सुबिदायानो गैया बिथांमोनखौ दिनै रायजो राजाफ्रा मानि थाखाय सैया बिथांमोनखौ रायजोखौ मानि थाखाय अना दिनै बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा अनो मोनब्ला रायजो राजाफ्रा दिनै जुदि बिथांमोनखौ मोजां मोनोबा दिनै मानि थाखाय लोब लोब जइन जाफैखो बिथांमोननि पार्टिनिफ्राय फैनानै दिनै जेराव मानो लोब लोब जइन जाफैखो बे बाथ्राखौ दिनै स्पष्ट मिडियायाव बुंनानै होदों स' रायजो राजाफ्रा मिथिगौ दानि सरकार जेनेबा इउपिपिएल सरकारा मा मावदों बिपिएफ गभर्नमेन्टआ मा मावदों सरकारा बेखौ गासैबो रायजो राजाफ्रा बुजिजोबो दिनैनि माने रायजो राजाफ्रा जाम्बा नंला बे बाथ्राखौ बुंदों दे सोर बुंदों हाग्रामा बुंखो ना प्रमद बर' बुंखो बाथ्राया बेसो आरोना स' नायगिरदो क'क्राझार लोकसभा समष्टित এনেকুৱা কোনো কমপ্লিকেটেড সিচুৱেশ্যন নাই কোনো প্ৰত্যাহ্বান বুলি একো নাই খালি আমাৰ ওয়ার্কার বিলাকে ভোটৰ দিনা যাহাতে সকলো ভালকে কাম কৰে আৰু এই প্ৰচাৰৰ নামত যাহাতে ৰাইজৰ ওচৰত ভালকৈ যায় এই কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰিবলৈ আহিছো এতিয়া অসমৰ যি 14টা লোকসভা সিট আছে ইয়াৰ ভিতৰত 12টা সিট ইতিমধ্যে এনডিএৰ কাৰণে প্ৰায় ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে বাকি যি দুটা সিট আছে ইয়াতহে অলপ ফাইটটো হ'ব কিন্তু আদাৰৱাইজ যি 12টা সিট আছে 12টা সিটৰ ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে আৰু বিটিআৰৰ লগত যিটো দুটা সিট আছে দৰং উদালগুৰি আৰু কোকৰাঝাৰ এই দুটা সিটত বহুত বেছি ভোটত আমাৰ ক্যান্ডিডেট আমাৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আৰু জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া বিজয় হ'ব কৈ দিলো আমি যেতিয়া 100 পাম ইহতে 30 পাব আচ্ছা এই তো সংসদ নবকুমাৰ দুবাৰ সংসদ হৈছে দুবাৰ সাংসদ হৈ তেখেতে নিজৰ পৰিচয়টো দি দিলে সাংসদ হলে কি কৰিব পাৰে নোৱাৰে কি কৰে নকৰে এতিয়া আৰু ৰাইজে আৰু তেখেতৰ প্ৰতি মোহভংগ হৈছে আৰু এগেইন তেখেতৰ জাদুত যাব লগাটো একোই নাই বড়ো অনা বড়ো এটা নাটক দেখাই পেলাই এইবিলাক কৰিছিলে এতিয়াতো আৰু এইবিলাক নাটক নচলে আৰু সবে বুজি পাইছে বড়ো অনা বড়ো মিলি পেলাই আজি ভাৰতবৰ্ষ বড়ো অনা বড়ো মিলি অসম বড়ো অনা বড়ো সব একেলগে থাকি বিটিআৰ আৰু ইয়াত আজি ডেভেলপমেন্টটো তেখেতে নকৰিব ডেভেলপমেন্ট আমি কৰিম ৰাস্তা ঘাট দলং উন্নয়ন সব আমি কৰি আছো সো এই কাৰণে ৰাইজে ইচ্ছা তেখেতৰ আৰু এটা ভুয়া এটা কথাৰ আৰু কোনো পতি নাযায় ৰাইজে সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে লৈ লৈছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেনেকৈ কাম কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেনেকৈ কাম কৰিছে বিটিআৰত আমি যেনেকৈ কাম কৰি আছো আমাৰ ইএম এমচিএলএ এমএলএ সব মিলি পেলাই গতিকে ইয়াত বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে হৈছে আৰু আমি বিপুল ভোটত বিজয় হ'ম ইয়াৰ কাৰণে আমি আলোচনা কৰিম এই যে অংকবিলাক যে নিমিলা হ'ব ইয়াৰ কাৰণে আমি আলোচনা কৰিম তেখেতসকলৰ কোনো এটা তেনেকুৱা স্থিতি নাই সাপোর্ট কৰিলেও নকৰিলেও কোনো এটা ডিফাৰেন্স ইয়াত দেখিবলৈ নাপাব কাৰণ যদি পাৰিলে হয় তেখেতসকলে নিজে ক্যান্ডিডেট দিলেহেঁতেন গতিকে যেহেতু নোৱাৰে এই কাৰণে তেখেতসকলে এই কথাটো কৈছে কিন্তু এইটো আমাৰ কাৰণে কোনো চিন্তাৰ বিষয় নহয় বিপিএফ সংগীত হৈ আছে নেকি এটোতো আপোনালোকে ভালকে জানিব কাৰণ আমিতো বিপিএফক দেখা নাপাও আপোনালোকে আমাৰ মিটিঙত আহিলে আমাক দেখা পায় বিপিএফৰ মিটিঙত গলে বিপিএফক দেখা পায় গতিকে আপোনালোকেহে ভালকে ষ্টাডি কৰিব লাগিব মুখবিলাক চাই পেলাই সংকিত হৈছে নাকি এনেইতো ফিল্ডত দেখা পালেতো এতিয়াতো তেখেতসকলে আৰু দোকান বন্ধ কৰিবই যেন লাগে তেখেতসকলে নাটকীয়ভাৱে মিটিংবিলাক এটা দুটা কৰি আছে কিন্তু সাংঘাতিক তেনেকুৱা কোনো এটা ধৰণৰ কোনো পৰিবেশ নাই আৰু আগত যেটো বিপিএফৰ জাদুৰ লাঠি আছিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰ এই লাঠিডাল ভাঙি গল তো এই কাৰণে এতিয়া কিতাবা তেখেতে মিডিয়াৰ আগত কথা কওঁতে কোনটো কি কয় সব পাহৰি যোৱা হৈছে আজিকালি গতিকে এই কাৰণে এতিয়া ইউপিপিএলৰে সময় ইউপিপিএল বিজেপি এজিপি আমাৰ এনডিএ যেটো গঠবন্ধন আছে ইয়াৰ যিখিনি ক্যান্ডিডেট আছে সেই প্ৰত্যেকজন ক্যান্ডিডেটে বিজয় হ'ব এইটো মানে গৰমতলৈ সমৰ্থন কৰিব কৈছিল বিপিএফ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ক্ষতি নহয় কেতিয়াও একো ক্ষতি নহয় কাৰণ আগৰ সময়বিলাকত জুনে যিয়ে নহওক কিয় আগৰ সময়তো জিকি আহিছে আমি সমৰ্থন কৰিছো আৰু এইবাৰটো আৰু বেছি ভাল পৰিবেশ কাৰণ আমাৰ দৰং উদালগুৰি সমষ্টিত যেটো আছে আমাৰ 6টা এসেম্বলি সেগমেন্ট আমাৰ বিটিআৰৰ ভিতৰত আহে আৰু প্ৰায় 16টা আমাৰ বিটিআৰৰ কনস্টিটুৱেন্সি দৰং উদালগুৰিত আহে 16টা বিটিআৰ কনস্টিটুৱেন্সি ভিতৰত 15টায়ে আমাৰ মেম্বাৰ আছে বিজেপি ইউপিপিএলৰ মেম্বাৰ আছে গতিকে আমাৰ এমএলএ আছে সব আছে ইয়াত কোনো বেলেগ পৰিবেশে নাই মানে বহুত ভোটত দৰং উদালগুৰি বিজয় হ'ব আৰু কোকৰাঝাৰো এবাৰ অভিলেখ সৃষ্টি কৰি বিজয় হ'ব যিজন আমাৰ পিছত থাকিব সেকেন্ড জনত সেইজনে মানে আমাতকে দুগুণ কম ভোট পাব
আমি যদি 100 পাওঁ তেখেতে मा लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय प्रमद बर' सारा बुंदों बे बाथ्राखौ मानोना 17 बोसोराव बर' अबर' बिनि गेजेराव मोनसे दाङाबाजि लाबोबाय दावहा लाबोबाय माने दिनै नोङो बुहुत दावराव दावसि जाबाय हिरासरनिया जन्म जाबाय जिएसपि जन्म जाबाय बुहुत माने बिटिसिखौ बातिल खालामनांगौ होननानै जन्म खालामबाय सोरनि समाव जादों बिपिएफनि समाव जादों मानो जादों माने बर'फोरखौल' नोङो डेभेलप खालामबाय बर' गामियाव थांनानै खुनु मोनसे डेभेलप खालामाखिसै दिनै बिनि गेजेराव दावराव दावसि जाबाय माने जेरैबायदि नायनांगौमोन समान मेगनजों नायनांगौ बेखौ नायनो रोङाखै सोरो हाग्रामा महिलारि सारा that is why दिनै माने बिपिएफनिफ्राय मोजां मोजां दैदेनगिरिफ्रा लिडारफ्रा साननो हानाय मानसिफ्रा दिनै इउपिपिएलआव जइन जाबाय होनना बुंदों आरो जायफोरनाखि साननो हायाखै बिथांमोननि बायदि मानसियासो दिनै बिपिएफजों दं होननानै बिथाङा स्पष्ट खालामनानै होबाय दा नोंथांमोना बुंदो दिनै आसामाव 14टा एसेम्बलि सिट दङ बेवहाय एसेम्बलि सिट नङा बेवहाय माने लकसभा सिट दं बेवहाय दिनै मा होनना बुंदों बे लकसभा सिटआवहाय 14टावहाय 12टाया 100% देरहागोन होननानै बेखौ दिनै स्पष्ट खालामना होदों बिटिसिनि एसे प्रमद बर'आ आरो मोननैयाल' बुहुत एसे माने डिफिकाल्टआव दङ थेवब्लाबो बेखौबो नाजागासिनो दं होननानै बिथांमोना बुंदों आरो होमबा नोंथांमोना जानो होनबा सोर देरहाबावगोन आरो बिपिएफ बादेरगोन आरो अल आसामनि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार पहर लानानै देरहागोन होनना बुंदोंबा बिटिआरआव बेबो क'क्राझार लकसभा आरो दरं उदालगुरि बे मोननैयाव बयनिख्रुइबो हाइजेस्ट पहर लानानै इन्डिया पार्टिनिफ्राय जयजुक्त जागोन होननानै बेखौ स्पष्ट खालामना होदों मिथिबायना दा नोंथांमोनाबो साननानै नायदो बाथ्राया नंगौना नंगौ बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सारा नंखायखौ बुंदों ना नङैखौ बुंदों नोंथांमोनाबो साननो हायो बुजिनो हायो नङा होमबा रावबो जाम्बा नङा दिनैनि थाखाय बयबो लेखा फरा रोंनाय लेखा फरा रोङाब्लाबो गामि सिङाव थानानै बुजिगौ मिथिगौ नङा होमबा स' नोंथांमोना बिनिखायनो दाखालि होनखादों प्रमद बर' सारा ब्लाइन्डलि रावखौबो सापर्ट दा खालामना बुंदों ब्लाइन्डलि मिथिबायना नुवा हसिया जों रावखौबो सापर्ट खालामनो नाङानो नुवा हसिया जों मालिक बुंनायखौ फोथायनो नाङानो नोंथांमोना मेगन दंमोन नाय आजिखालि ससियेल मिडिया जुगाव सोर मा मावदों मा मावाखै बयबो नुयो दिनै फेसबुकाव नुयो इउटुबाव नुयो दिनै नोंथांमोना दिनै फेसबुकाव नुगोन इउटुबाव नुगोन अब्ला नोंथांमोना मानो जाम्बा जानो बे बाथ्राखौ बिथाङा स्पष्ट खालामना बुंदों मिडियायाव बुंगासिनो दङ स' नोंथांमोना बिनिखायनो सानै हयै जाय बायदि मानसिखौ देरहाहोयोब्ला जाय सरकारखौ लाबोयोब्ला थासारिया गोजोन जागोन सुबुं माहारिया गोजोनै संसार जानो हागोन माने जेरावबो हरना गरना सानथ्रोब हरथ्रोब बेरायनानै फैनो हागोन रावखौबो गिनाङा जासे बेफोरबायदि थासारिखौ जों नुनांगौ आरो बेफोरबायदि थासारिया इउपिपिएल सरकारनि समाव जादों बिपिएफनि थासारिनि समाव जादों नोंथांमोना गोथौयै गुसु मेलेमजों सिन्था खालामनानै नाय आरो नायनानै नोंथांमोना भटखौ हो बे आंनिफ्रायबो खावलायनाय दै आं बुङा इउपिपिएलनो हो आं बुङा बिपिएफनो हो खिन्थु बिथांमोना दिनै बिपिएफखौ एआइइउडिएफ बा सापर्ट खालामनायनि खोथा ओंखारदों बिथाङा होनदों सापर्ट खालामबाबो नो प्रब्लेम नाथाय हाग्रामा महिलारिया सारांगासिनो दङ दिनै बिटिसिआव सान्थि गैया सान्थि सुक्ति खालामदों होननानै बाहाय खुनु जेबो गैया बिथांमोना सान्थिबा मानो थाखाय दावराव दावसि जाबाय थादों होननानै बिथां हाग्रामा महिलारि सारा बुंगासिनो दङ नाथाय गेजेराव मा पइन्ट सामा दं नोंथांमोना मोजाङै सालिजारि खालामनाय दै नोंनो दिनै जे थासारियाव थानानै दङ नों जे थासारियाव थांनानै दङ बेखौ नोंथाङा सिन्था खालाम बै समनि थासारिया माबायदिमोन जों बबेबा हाथाय जानो हायामोन फिसा हाथाय फिसाबो जों थांनो हायामोन दिनै गामि खाथिनि सहरफोराव थांनो हाया थांबा नोंखौ होसोयोमोन सिलाय दिन्थियोमोन बे थासारिया दिनै जोबलांबाय सान्थि फैबाय आरो जोंहा दिनै मा जानांगौ एनडिएफबि ब्रादारमोनखौ मा खालामनांगौ दा बिथांमोननि न'खर संसारखौ दैदेननांगौनि बिथांमोनखौ दा मा खालामनांगौ मा होनना बुङो बिदिखौ बिसोरना थांना थानायनि सुबिदा सुजुगखौ होनांगौ साख्रि बाख्रिखौ बिथांमोननि गेजेरावबो होनांगौ नाथाय दिनैसिम बेखौ बिटिआर गभर्नमेन्टआ होनो हायाखै बिथांमोनाबो जेन' निस्सय थाबैनो होनो नाजायो बेखौबो आंनिफ्राय खावलायदेरबाय बे आंनिफ्राय बुंनाय मानोना बिथांमोननि एनडिएफबिफोरनि गोलाव सम संग्राम खालामनानैसो दिनै बिटिआर सुक्ति जानाय बाहाय बांसिन बिसिनि कन्ट्रिबिउसन दं एनडिएफबि ब्रादारमोननि थेंक इउ